Гун болдар Бурнеди. Сирия Чуваш Республикин наци библиотекинче хабылдыватпар. Паяны бир хальхи Чуваш прозин санзабаче лекции тлебар. Калашаганя Чуваш патшала гуманитарий ослых изен институчен, ослых асла штеже, филология науки зен кандидатче Вера Никифорова. Мінлеревші баян литературын бұрынебе білдеріжі. Халхи бұғытри шираржызем мінле темізембе ширашы, еплерех ұйдузем хускадашы. Баянхи гүн шираганзем камзем бізем. Шак тада ұйдузем давра Вера Витальевна галажы. Малаласымақ Вера Витальевна баратпыр. Тарғашын. Бурнеде, баяны бир сиринбе, хальги чуваш литературе бе галажы бар, шерімбіреміш өмірде чуваш прозы берге галажы бар. Балағынде шерімбіреміш өмірге литература был, шеріміш өмір бішінде литература бар, уйрылмей жығынны. Баян шеріміш өмір бішіленжеде, шерімбіреміш өмір бұшланжеде бачурықла литература бұшланжеде мейбе бұлдараймастыр. Шамбы да бізері чималдымақ шакты негізінде балыштарышын. Аки был премиш книги «История чувашской литературы 20 века» тоғыр жүрміш алы берекміш шулзем. И книж книги «История чувашской литературы 20 века» инде тоғыр жүр алы улты и кибинміш шулзем. Кувал ушкынла үш, чуваш патшалы гуманитарий слығы зен институтчы қатерлені үш. Кунда шеремеш өмір те литература далан не пысадылны. Проза, поэзия, драматургия, литература перебе тіптелі. Инде шақ жұтыра ішіне дюх үшінге литературына да. Проза, поэзия, драматургия тіптелі тішкеріне. Паянхи литература сымзыбачы, паянхи литература адаланове, хынееверліхе, оның тымарызен балағынде шеремеш өмірден келеші. Ченедюх үшін жыржыврей бұрыныш ұлжынат. Шақ ұлжыну бұғы дермежемен бұр жердеде шақ жұтра литературға да еребен балырайды. Литератур героизем, темизем, проблемизем ұлғанашы. Соцреализм кужаланна тапхар хужайлайды. Георгий Федоров тепчевже шаклагаламчы. Пинде доғыржы тоғыр бұннымыш игибинміш жылзенже литература узал сыне пызы күнгұрын загайры. Шактурдым игибинміш жылзен бұшланзандас ұпранзайлады хатыр бұны жулава яғын деп болады. Бұры ғұрақла тискерішсем, тебіршін нанем вырымне де гуманны. Onun burnu жижіне алы жігіленет адайты де сынаралнат прозыра. Палағыне шак қолымыра, хажат журнал, телевидение, видимо, тилай, астват пранде бірғужы, кушарный фильм земне кадардатчыш, мультфильм земде ачысен валде кушарный мультфильм земче. Өзенче бара фильм земче вырмақ, еплерех шаратны, валерны адайты де. Литературары хирарым сынары вызерланза гайры. Эшкеберде хенген, шемге бұрнышне аргадаган, ачыбычыне барақса гайаган. Хыжне алғыраган хирарым кыдыр жақсын арланчы. Оның коллегінде біріп егебінде бұнымыш чулчен вырайт олжак тұрдым. Күнда қалзық бармала литература бұрнышыран қыштқа елза бөжедемелі. Мәжіндезен әмірзен чеккенче шубақ хирарым нефшангенчен бөйларақ бұлзады жіберен. Бұл бұрғытлықрада хыне бәле бұрыншын зелчедемелі. Тень арганза кайма тараган ченчене шыбах хирарым чураштарма выйхыват мейел штерет. Вот телезер шыбала ажазем, ялдада куларада югуны килжур, арганны худшунузем. Шакнашкал турдама хура чонлах, е хура реализм дезе ятканы тепчешезем. Паргадарла герой жын, герой дегенне жын тунсықлама пуштать вулаган әмір бүштаны жынже. Литературара керекепле болзанда чыстық болмалды геройзем герлі, сынарзем герлі кел. Ойрыма хатизем валли. Хиришле чыстық сенбе хавғаланза, орықла идеалзем видимебе параро журалза жеденде берін. Вот чыстықрен Денис Гордеевын шет чунатлы курак поишне елер.
печек юркан, пурнышра укша чи кирли, укшалы жинзем чи вейлызем tegen жуғыжа үненене була, пурнышы сенгерлі біштелет. Казак варас пулать, Денис Гордеев самана ужуны візіне туяган чи сезімлі автор сенжендірі. Onun xaylавзем бұтларақ халхи бұрны жағдарца барашын. Эмерзенчи кенжи улжунузем, рынок экономики, самана постажзем, нума жин шубине пач шушламан гербе жұттардыш, постаж роман бұрыныш бақта. Денис Гордеев бұтларақ публицистика стилі бе узагурат литературара. Тада Казак вармала Денис Гордеев эмерзенчи кенже, жерім бірімжімір бұшламыжынде де бедекті нумай статья бечетлері хажат журналда. Чаваш литературе, культуре, чаваш чырги бірге, тада общество револжумызен бірге. Эмерхе шивич үйдізенжен біревіл илемлі литература чырги. Ширавжы шуджу юснемай, илемлі литература төслегізен шуджу дейзет теме майшук. Хызеніп шибе книге глараган авторзен чилайчухне, книгизине редакторзине глаза черманмашы. Палагынде бұлдарух болмазан немелге редакторда болжаймыз. Вот бір заман Валентин Александрович Абрамов Типчевич, студентсен пушынде анкет ертерінче египенде мұнымыз шолда. Студентсен пойзен жугушне харпи литературы берге шапларақ кадерниче. Паянхи литература текстчизине вулама евар. Халық чүргебе шырны текстсем керлі. Кашны предложение берге шоушламала перін барабығы чук. Текстчизем интернеттара керлі тада өттейді. Кол писательден черетле съезділінче египенде мұнымыз шолда тұсагалашын жел. Пулас филологсыне онан маламар бұлзан, ағал булагана да үнде балақ, тада ердарақ күндекчу. Бір типтевже сымахизембе калас бұлзан, поэт тене сайра шықсайызет, прозаикта балақ. Шабақта булаган чун черене ярзайылме пултараган хайлавзем пурчываш прозинже. Вот малалай бір прозыре теп жанрзіне уйрымын бұқса туғы бір. Калав. Хали бұғытри чи туғышлы жанрзын жембірі. Ана вулагане де шырагане де чилай. Жанр стызем шудинче чималданық хведераге верязын мала. Вол египенде шерім бірі мүшіла жерегеде. Египенде жечі мүшілда оның пырлақ ятлығын египететленде. Кайрағынде тыдақ негізін бететленеші. Эдемін чундырымне агивер бектарын қыдарца бараган. Onun udumizine anlandarma, saldağlama buldaragан şıravjı sayra. Агивержин снарым шакса мантри, кымылдуй бәдершлері, характера даланығы мар. Печекрек формына өткала, бловишетлара келіштерет, волшалында да бол сезінет. Сукыр хведура калавра, хведера гивер уйрым жин бұрнышне, чываш тінжи варене ларца бывать калавр. Чываш халық бұрнышне өмерлік бүжебе хаклад. Чин бурнышын пілдеріші, параскалі, чундазалығы, халық бұласлығы бергеш мұшлаты кевер. Кеске калавзем шыраган астазем шуденже, чималдан Николай Карай ядь дерші. Ебінде бұны ұтымшыда жарайгеч бұл. Журналзенде онды дағжақ, яу калавызем. Бурныш үгерчігізем, ярымзен бюджетлензе бөтеш. Шақ бөтек ярымзенже Николай Карай жынышеш форумлы стиль баларад. Бұл бөтек формара, калавыземін бөтек шеш, чилай тарын содержание бірнаштарына құлдарад. Ачасен валдығы бұл чилай жерна. Onun şiraz ıstalıqne, şiromelne, manın Anton Pavlовичев құлдарылығы бәдінаштарас келеді. Аркадий Казановын шүтлі зымақ, төрі зымақ кінегенже шүтлі калавсымбе прозаласыва зәмбечетленем. Өзіне авторы Вильзен, егеменде демеші жылда Вильзен құсақларына. Самана ұлжынза бұны бедекте баларат өзінде. Тада шүтлі калавсым шыраган авторзем шелбөліне берін ұмайық мар. Эти калавзен женде Аркадий Казанов лайық калавжы. Аркадий Казанов туйымын шурма тонне, хусканымне баларына бұдарад. Валентин Константиновын алызем, калаве Геннадий Максимовын тузан айынче чумдық калавре бегев.
Таван фержиман аслы варжине худшумина ветеран зембе. Везен чемнезине шивых шивич идузине гускадать. Чемнезине шивым шивич идузине гускадать. Onun француз Иване Белиме Калавинже вара. Геройлер зет валагана. Француз Иване Парижа гайза куразиме тебе мирне эктерне. Тырышса ишлене шанна, шинзине яланах болушма тырышна вырадуна. Юлашкинжен ана шивых юлдаже олдалать. Парижа тусагать анчахта урых аржинба Иван кшибе. Иван чере шатна чудаймаст. Юлашки шулал затман на пыдим ялыриш куштарынать. Икен на халх пиди хисеплене. Выл шинзене тазалыға, шудылыға тұрдынма вариантре. Түйдім бірге автор. Ял бурныжа, ял шиннезен характерне Лаврентий Талерова Арсений Тарасов универлюшся выращен. Ташлаза шершурачный Тимук, тада тезем калабзин ярминже Талеров смахран. Ялда бурунага наха жинзене керзегдартны. Візем шинженде пілмелетесі шушлаты автор межнезен ял бурныжын илемне онда бурунаган кашны шиндывать. Тыван ялым хватер яркалавра, ял бурнышне сиземны туяган Арсений Тарасов пере бурнеде ырза тивеген Дер что иду за ней сказать. Теперь будьте вот ялдан духна, будьте куринте через ему радаща ялды бурнышын. Санарзен чере-черехи, пидиастраивлать. Ирония бе хамырдан хамыр тұрықланы, чун радым несеплестенен прокалавран. Тогда бурнужа уштарас тени. Герман Желтухин, Щущекова картна Тавату Кун Калавне, Россия Федерации героини Евгений Борисова Халалана. Кухайлав школа джизиниде, аслар хизинде квасакландари. Боржи унын дискерлихе, теп героин ширплихе патрлихе, солдат яваплихе дада. Калавра чынчын патриотизм бор, суя пафос вара шук. Палахынде Герман Желтухин орове волчын лазах шак анавзне ненне. Чембер ень авторы земдрашса шлеше. Канаш Хажатра, Елена Мустаева, Елена Алексеева, Аксубель, Николай Андреев, Николай Земтедужах впечатленейший. Два надал журнал, да, где Николай Земтедужах сейчас захвораще. Чемберде адал юрий журнал, дух собрать фужеран. Туда что Андрей Нурлат районен житуслы Хажат шуменже, литература прилежеве, хайзень, хайлабзень бухизене глар собрать. Азамат кебери яттавал егегаларым добре. Шенемерде. Онды поэзия тата проза хайлавзин авторызен, терле үзімре үшінзем. Школа жезінде башлаза, таған жыржывын аслы варжене худшынезен дара. Николай Андреева кама керлівал, граната, сая гайны пурныш, чул жинже, тада ты калавзине балартмала. Саягайны бурныш калавды стефрен, алы жулашицы брага нашин пурнышеве юрады жинжен. Николай Андрееван сумах тойны, саха сумахбах вызык улжыныға кадарца кама булдарны был. Егибиндевін білік мұшылдауын премшкені ебечтленже шорх бұнзев, кашт кайрақ әмет хүшін, егибиндевін жетім шылдат жылыманы. Пурнышын уйрым саманчесіне тойымлы, лирикалы үгерчікпек сынласа бама Людмила Сачкова бұлдарады. Чезенгерді еркенегері калыбы жібе бұрамақмар анчықта чыры эпизод сен вырнашына. Бұнда Поши, Памирба Казбек калавсыне уйрымақ балартмалы. Саманан паянхи палды зене, социал ұжын үзіне сезімлі туяган автор зен ежінже Владислав Николаев ятне балартмалы. Onun калавецким панхи обществора мен болса ертене биде форумна бдарца вараще. Кумзен тебряче шейк клёш спайс, Франция, Америка, ирдек бурныш унжара. Тада ты калавзем взенже прозаик сынарзен чунзерне шалак емес, анчакта унчын шинбайшин хушин önce худшунузен билдериштерек булашак авторшын. Тада onun фарс, фантасмагория дизе палартна казаклы хайлавсен бур. Шоныр зырсем, шеренвишемеш өмірті халық поэзия. Еге қалау. Икіжінде дөшсем шеренвишемеш өмірде болза ердешім. Шоныр зырсем хайлавраге, Мускал Батшалық университетінде ядарлы ұшқыныра вренеге чығаш шамрыға земберге сымақ барад. Вот візенжен пірі, жағышқыныран пірі Юлий
Иванов, Болгорский, Ушмаяджи, Бринзе Бдерзень Хуэн Шинрне, Окол Дуза Шимчетне Килишмест. Юлия Шучандалов Пана Шинрбах Юлет, Анчахта Кедрюгедет. Этезем, Окол Дуза Чиплартарнезем. Чапла Бырнзен Джешлешину, Балагинде, Эмерхил Ларутар Ундасмарлет. Калавзен Хэнеге Верле Теслегезем Дада Олька Эльмень, Надежда Ильина, Елена Нарби, Альбина Мышкина, Ева Лесина, Тада Тезень Пулдарологин Жетель была прибер. Калавзене Шивах, Тебер жанр, Калажу жанры, Сандараксаран и Лега Ыволом княгинче, Тада Светлана Азаматовна, Щукашишки Шуралзан, княгизен Жетель была. Аксар Шамрак Булаганба, Бурнужа Еплерех, Ергелемели Берги Калажет. Азамат Варасы Зембе, Бурнушри Терля, Ларудра Вашицева, Бурнушри Терля Еврлых Сене, Терля Булом Сене. Калавбекский жанр, теперь жанр был литература и магия. Кунашкал Кайлавзем Николай Дарай, Николай Жендей, Галина Сортова, Бударов Инджебур. Ытларах Юмахсене Балах Ализем Алишираши. Асарахизм Вали Михаил Сундалан, да Владислав Николаеван Юмахизене Асмала. Сундалан Пиндидович Шилда впечатление. Ажа Шапны Чун, Кенегере Чилай Шат литературы Юмахизем. Пуринджеде Везенже автор Чаваш Иде Везен Бергеш ушла. Чаваш культуры, Чаваш черги, Чаваш мифология, тогда идите. Пантивунба Ширндарза. Федор Агиверин, Епхюрюза Заканегерия, Педемишлейзен, Ширм, Паремишимирте, Ширну Хайлазен впечатление. Лирикала Калавзен, Питехтясрелашкунда. Альбатрос Шунатизен, Хирги Шижим, детективы Калавтизеде Боргунда, туда Кубу себе Киви Пинжак. Тетре повесть у Ирмах Сонарла был задухнен. Тетредне летний жин жувал Закайна Евертер, герой жен Александр Семенович Бурнажиде, Тигаш Шертяр важен задает. Повесть Тезеземный Терлерень. Альбина Мышкина, Ате Биля, Сергей Павлован, Азам Лакебер, автобиография для прозану формула Теслегезем был забращен. Анатолий Храбный Дарова Гинджия, Широла повесть Павлов Закат. Шуршур Урла Хургаек семья для повесть порно. Теп герой Хургаек Шуниле Пайдул. Шамракшин Бренне Боготрада. Шардада Таван Черегижин. Таван Халашин Чунева Махадер. Повещре он Лазала Хиде, Айван Лахиде Ал Туване Шиндиве. Куда саманасы влаже Вогот Пиннидова Широт Мумыш Шузен Бешеш Танда. Вогот идеализм. Андрей Николаев Патер Лгибехов Каланы, Мухтаны. Октябрь уявизе. Дружинники ядативши бумат рашли. Паденбек Черен Сунлан Зайон. Елена Арби Булдарул Гинже психология для повести адаланат. Он хелла речень повесть не ознала. Эдем Чунджерине Таран Ушсабан Вёйлза Тратвал. Геннадий Максимов он адалды хересем повещинче, адал вершинче, айлымгаз ялхалгын шебейгеринне. Жавотрак педем хаушын поддержля, шубашкар гезебе шигырны проблемы земде. Повещре социальной философии, тогда и ремля публицистика повесть Кнееверлихе прилежно. Лирикала повесть зизем Федор Агиверин. Шопон хюхлет кадргаз, Ольга Австрийская, Чиешечкини Ларзан. Это связано мало. Кунашкал повесть Инде Тазату им зем Тимода Варанда. Документ на повесть Шудинде Вера Савельеван, товар Запна Суран, Хайлаве Хайне Уилмдрат. Он автор терме порничне журналист Кужебе Пахсага клана. Рима Прокопьева Ширнасар Хевельгерельзен, документ на повесть Влагана. Корин художник Сень Порножебе Юрадове Беркигаса говорит. Тазат Уимла, телеили мужа Порножебе Палашма Пите Комала. Валентин Савелькин Хуин Эльджет Повежинже, Чуваш Республикин, КГБ, ФСБ архивинже, следствие материализмбе Узугурнене, Узугурзат тебе Гурза Черния Сратарни. Совет Салдагазем, Удларах Таван Черживан Асла Варжи,
Учлам жне каналетнезем Анатолий Кадеев тогда тыды. Терлы лагерцем хыщын шыны штадырне. Но май чуваш поронаган лагерели кеш. Кунда везене шуцер лайк условия зенде усраща. Анатолий Бенцин типчевще чувашла немешле слава этому положать. Пропагандисем Германии правительстве расшири бакхал сен пурнышне шумалатма тражать тезенендерме тражать этот конрезал таксами. Княгине мулта плюс астагасы валежерна. Кунашкал хайладзенже аллах автор позиции жирик полмала. Урух енженге пахмала тени, хоружу выршишне тезешембе пахапланы волши делекса. Жнсен шамрак полагана, но моя волна ландарза бамала. История факт чизне пурнеде білмезен, отчына заханензеларна булдарашмезен. Агрессор зен ют шыржыва оншыннезене ырыдыва стилеве тавынза келнене. Поезжерге илемле яга жабақта ватшак позицине шерпен палыртман. Анатолий Сценарий Борис Чиндуков ширна презенс футурум статья калаврада бур. Анатолий Кадеев лет бренде ча выршып вадынче выршыче чирма пуштаны чываш поэзия буны. Ку калавра чываш шугушлавне алнанза илиси билдерішлер Чиндуковын. Цитата. Тен чуваш халыхе агадилмар ытлаши уйырман хархибе буласыне. Тен чуваш халыхе хархи вагода пить хакламанныне. Булас вагода да пите шанманныне кварца барать презенс футурум. Иртне вогот формизем бара тимжиде чуваш чергенже. Эпин халых ытларах иртне воготра, иртне воготпа бурнать. Салдавне балах история ре ширамала тыр. Документла тогда автобиография или повежи щибах трать ворже повежи. Пангибун тукунда чипал автор синчен Анатолий Хмыт. Он антептимивал афган воржи. Видим зеркаек юрри, андык пушуль аннежим, теленмен телеповесть символом кутапхарда. Автор хоешак афган воржинче шапочна. Он романе земде кайрах кышкала жибер шап тему башиванна. Публицистика повесть Денис Гордеев ударом винчек из оборудования. Шоргальче, Торо Алаге, Хуямат. Тогда это земля в коллег по Анхи Пурниш с Мерланзеуна. Фантастика повесть Тезли Завал. Кунда Бердинбер Михаил Зундал ятнязн мала. Иги Денже Хушинже, Ялдышет Мах. А здесь Балишерна повесть символизм. Николай Смокован Келаинджи Повар Польсимбе Калавзен Бухи. Поэт ширна проза ялана хуйрыл задрать. Час часах нашкал прозыра щебеч туимла лирикала кымылмала дувать. И Смуков прозинче пурде вежелі. Туиме буранчак тавала на юле ямасть. А жалхын ексем, шамбык чухнеги инышсем, панги унчин чунара тараща пулзанда. И Смуков хынарызем хызине шерик таща. Бурнущине философ кужеве бугать автор. Кузене социала философия повестимели. Социала психология или повести за буринжени для чваш прозинже. Унашкал кайлавзенже геройзен шалды туимезене ушса банеде. Пеперин хушинже худшунузене кадарца банеде билдеришле. Кунда Валентин Константинов, Ангелина Павловская, Ольга Эльмень, Елена Мустаева, Ольга Васильева, Галина Матвеева Яджизенязана помогла. Повестью махте следует демжете слехтебор, Педре кузем ширна эснереш, Юхмамишин турнирский беунен тузы зембал и гибендичич мышылдаку поищечный цекларат хушсан. Николай Жендейн тирелле ширу тирендервишизем, Атларагандеку хайлавзене адизем валежираш. Роман. Роман жанра чуваш прозинже хыйн пылдеришне сумне шухатман демеле. Жанр тезенземде худшынзах пыращы. Итых шпыр нация литературинче шак жанр шучепете сахаланса гыны берге пылдериши де чакны берге пыжыргана шетіп чевшізем. Биринчи чуваш литературинче вара орхларахларыдыр. Георгий Орловын ирхи ерзем романинче автобиографиялық тени буринчене вана жолна. Порлы юрла, шабақта терели ачалық, чемнері келешу, чыпта жақны вағытсем, шербе ярмаркине бірім шуткайза көріні,
вот калавжы кускламза баны жеймен, тебір вот тебір карлашка жіне хабарза брат дейін. Оның шағында чунжери адаланове, оның тарап орып адаланове бітекте. Шағында бұл ача күшібес сынлаза барады. Сергей Павлов онышлы форма жираза топна, романзен ярымен. Сөлге штанда пи, авар, сар, хомыш сар хояқта да тезенде. Баянхи гун татпине Сергей Павлов ховыр тойза елсе алырдады. Ярымри романзен бір-бірінбе шеріп шегінна. Кашнынчық бізінде уйрым геройзем маладуға шанчақта вот үтті хайлазынчы геройзем икміш бандыра зем пор. Пуринчеки хальги интеллигенцию шибе, радове юрадове, шушкамале. Тетре романра, теслухлен, банхи политика, культура, челье, халх историйный довезем, ери добразмах брать. Солунчик романра, мишим шогу, юлашки роман. Ширими женерен, сагровнымыш, тоғырғынымыш шулезінче паларына шинзен банхи пубныша. Уйрым шинзен шабебе Герман Платов, Вера Леснова, Лазарь Лазарев, тогда это земля, перле баянхи общество бурныша. Сахал мары дукалар старатадет кугыла хайлавра Сергей Павлов. Чынжын интеллигенция пури баянхи бурнышын кирев зергене земжын кашнех айплы марши, тершул балдат пеле, сол мармаре. А Платов студент рамбах шерзабыны кунгыне гинже хойн бурнышын жешешмат, шержаври улжыну зене те азыргаза ынекин. Панован эфемераптары кажа Ефаус 2 роман «Киллеры», чанышкалы жанр не балыртны был, вулаганзен кушинче пач хере-херешле шоушсем журатма пулдареде малашнеде. Чеваш прозенчи постмодернизм романин премштеслеге деді Этне Петрович Хузангай. Бір алыжу каярах кеттін жене келіне болзанда, никамла мар пулны бетеліндерчі. Хайлавын премш вариант аваны хажатыра пинде довыршыр тұғырының мүшілдінжек бечетензі бұрачы. Жанрне автор выросла роман «Киллер» на получувашском языке дезе балартна. Тогда хушсагуна полухудожественное постмодернистское издание в формате анти. Когенеге балагынде хадерлензе житне улаган вали. Тенже литературине, историне, культурине ужанхымны шырапшы. Вырын-вырынба болшақна ятарлаза, бузымлаза балырдать. Хайлавра темінде шуражать. Маларахли литература сывлажы. Хулиганла стиль, он югами, поток сознания дед принвырсла. Юлашки егемерде тексты слегезем, тада ыттыде, тада ыттыде. Постмодернизм теп палызинжен вре интертекстлах тенет, а вот кунда эшлемелебех эшлет. Чуваш литературинде этнофэнтезие пушарзай радани, Владимир Степанов перен. Этнофэнтези был роман жанрын, фэнтези жанрын пір тезі шутлан задырады. Кухайлап хыйне еверліхне автор пір калажура хыйев аванландар забанычы. Хамын юратны жанр фэнтези, тересерех этнофэнтези. Чуваш фольклорне елетінде хов алыртны беп адаландарма тыдынадын, чавайндегу. Фольклор бітсен халықта бдеть. Фольклора бара ялына хадаландарза бумала. Этнофэнтези шақна бұрнышлама бараган пырмай, пырведім. Оның уйрымы хешак адаланова, дела ерге улымар литература майы бетіца пынынже. Ку жанр башырыны піреміш хайлав, пихамбар етті роман Владимир Степановын пинне тұғырынбықырмышылда бечетленічі. Тешкереген тапқырда шеріміш өмірденде, оның тенгри хежі ятла роман күнжуды көрчі. Роман решсем аваллықрада, баянхи вғытрады болза ердеші, тада түрлі ұтлықра. Теп сынарзым ұрыба ұзал вайзен жабыжымне құтшынашы. Чебаш мифологинче сынарзымбе бірле, тенче мифологинче сынарзым бұрғында. Фэнтези білімшле елден, ол фантастикалы жанрын тезі жұтланады. Эбір хонықна фантастикалы ғайлазымбе даныштарзан, фэнтези реші үш бұлым, үш бұш негі жанды болза ертме бұлдараймасты, бір нанады. Мифпа, тада юмақпа оның шиғыну бетекте байлы. Эбир хонықны фантастикалы романзан сақал құдап қырда. Георгий Красновын шылдыр жинжен Анна Чувашсем ятла романы бечетленедегі. Роман решсем вежебінде шыр жеремвешіні шылда бұл зайырдеші. Чынақты шақ бұғытыра бұрынаған жинзен бұрынышы бітімішле пирин бұғытленжен педех ойрылзатым ашық романыра.
Ажазем Ломоносов ядерный Московский университетіне келмеғадаленеші. Ялда илихи бігех кооперативта, библиотекада, қызғақмар кербі заводчы деп бұр. Шубашкарда, едернеде хывернендех, чувашсын президент деп бұр. Тада тыды. Вот чуваш фантастикин хыне еверлігіндегі традиции земне ширик пығынасы, шербе шихынова тада смартыне. Николай Максимовын кудапхырда чувашла выросла впечатление редиска монументже. Выросла монумент редиске, книге хыжинжен сағал маркалаштарчы. Социальный фантастик был. Роман фантасмагорий жанрбе прозаик маларах тепалырынчыға. Фейн тайлық шинчелеге романинже автор шендергелюх үшін ешір живри лару дырва чилай вирлі ғаппанычы. Фантасмагорий де был фантастикалы жанрын тезім. Фантастикалы литературын тезім. Редиска монументже жанрне автор печек роман е романчик тезе балырдны. Роман фантасмагорий памфлет тезе ғаппазы Гугайлова Валентин Александрович Абрамов. Чында республика юлашки шулзенче болзаетны событисене сатирик пужебе Николай Максимов ғаппараткында. Уби кашман шерменчен Юрий Сан поэдын піремш проза хайлаве. Кунда поэзия пөтім хайлава видерседірайды. Публицистика вайлах сезене, тепдель вол романын шалды илемне хупласа хурашын. Влаш, чуваш наци конгрессе, тогда это общество булымзембе шигыны сюжетсем гунда, вырын-вырын ба субъективах маладугать. Самана найбласы де бурнумай шерде, анчақташа публицистикалы хайлавзенже, поэзинже автор чуваш халығы жын, унын пуласлығы жын, чундан пжырғанны сезенет. Романри барғадарлы герой зембелеші. Шабақта візінже Сандырба Тудар Хирармен Ывеля Салман Смирнов сунары шанчық шырадады. Романдравы коруна чешмар, ана шырапшы үгерзе гыдартны. Бұл бірден бір паттыр кірежу жерле корунаган ар. Чываш халығын пуласы ерді жел. Чываш литературинже Афган варжи бірге Анатолий Хмыт тұғырын мұшылзынжех Чермовстанчы бажыргаларын повещезене асындымыр. Егибінде бұн бір мүшілда оның лештін жерен ядла роман диалоги бечетленчі. Роман берешек вожы сингерне, совет салтагезен шубезене кударца барат. Кутапхырда Ангелина Павловская прозаик булаганжын палы яд болзадырет. Егибінде бұн вишіміш, бұн ватымыш, бұн ұлтымыш жылденже оның бірене шеведе бұлақ ядлы романе печетін забыча. Варжы хүшінгі ялын евір бұрнышын. Шыржывре оның чухнеге тада кайрахви лару дыру. Қалғосе марғанны тапқыр. Романри сюжет паянхи гуна шерімпіремішінерде егибінде бұн белетміш шулақ шедет. Бідімішлееден Павловская трилогиянже, чуваш құтлығынже бір өмір ұтла көшімне тусадырады. Бірене шиле символа даланады. Чи тутлы, чи узылы, чи сепле шершінже тыван шөрісіткені дезебірендет Витина Анна Асламыш. Шақсымақсыне Витиғын юратны ғырне аландарса барады. Шамрықсыне шанмалық курвек туйнады. Бұл де социалы психологиялы роман. История романизм Шираганзен шуденже Юхмамиши, Лаврентий Таллеров, Шеремет романе, Николай Максимов ядезіне азнымала. Паянхикун чи бұлдарулы романистен жен перевел Николай Максимов. Кутапхырда унаны шурагы шуле, тада майра батша барне ядла роман зенбечетенжеш. Юрий Михайлович Артеев изіне чуваш романын шөне проект читезе хакларын. Историялы концепция выйлы болны не балырдыра. Шурагы шуле роман легенда, вун бидликмеш, вун ултымыш өмірзенже историне, халықсен күтшіні візене, онда чувашсен, тударзен, тада вырысен, чыдлазақта, анда тарын ғарцығаны. Историялық онда халап легендазенбе уйрылмешігінна. Ал бір шурагыш болзатыны алсу пичерзене ялан болушма тұрышыны. Булат Керемен күжіневілі али, Илья Муромин спаша бүшлезем, ял була бұшлан загайны, топонимику халабызем. Майра батшадарны историялы романра Рашида да Осман империясенче, Украина историянче вунзақтырмыш әмірде событисіне ғарцығаны. Қалықшылы ергенеде, чуваш пухи, шумырчуге да әттеде, кенегере тевешле вырны уйырны. Теп героин сендерін, характері шеріп. Өмірзаки сарлага романра пушлаза сонарланны шеріп характерлы чуваш сенредне дызать был.
Тебір историялы романды бітетінзі дұғат кудапқырда. Людмила Сачкован сиксе юғат хула жерне княгевал. Княгере вунду хырмыжы мірде чуваш жарын бұрнышны бұдарца банна. Вот кышт вун шеш вун ватымыш өміралық немшісі бұқны бұр. Херарым жиравжы жирна піреміш историялы роман чуваш литературинже. Геройзен чун бұрнышне юрадым неде бізік ойрын уйырна романра. Владимир Кузьмин хыйын тымар ятлы романинче чуваш ялин пурныжа шур эмер хушинче еплере ғылжыныне жер загдартны. Бұғы күнда пенде дығышыр отуымыш шоузені барли шерімір жымыр ұшламышы. Кузьмина Анатолий Емельянов традициясіне тызаган деме болады. Шырышне, ялжынны нужы дертне, колғосен адалановынче шиден үзембе шитмендіксене, вырынды йықты марзене кіскен қалазан ялбырнышне петехте алан білет Владимир Кузьмин. Шинеди хушилги чваш яле, унды шинзем еплерек ужынныне нумай вырын уйырны кенегере. Республика решер жевре ужынузне петемлетелі хак помадырышны. Перенден вырылзагайны писательзен пулдарулгиде литература контекстинде пілдершлі вырнышны. Нелли Петровская шерна тугатмыш романе премшпая хывельзенчеш ебенде вуниким шулда печетленче уйрым кенеген маларах кышталар журналда печетленче икимшпая кибенде внутымыш шулда печетленче купайра минке ядла героиня шилыгезенчен тазалмашкан тебір ход на шершине чуралмайрик бараш. Мистика ері педевейлы романра. Минге хурабушак пулза жүренесе мукшинесі волны деді. Бу жер кінегіне петехте қызықылдывать. Чибілдерішлі жер минге узал видеменжен хыдылза ұрын хыватсем енне күшіне. Көшуі бұл шабдері азапны. Петехте әнендер өлі жүрзағыдардың ауылдарын жатына автыр. Роман шырын ғышын чөрік өмір ертен шеш петекленжі. Кудин зайықта. Эмерзен чиккинже саманны патранного хыдра кугынекене Нелли Петровская ширны тыхайлавзен пілдершіне ебертен терес хаклайман бұлдарытмырчы. Терес марланны болытымырчы. Унчухне терлі юғым стиль патранны тақырчы. Нелли Петровская бұлдарылықне дечевая же мистика вағысланны вырнеше шухонны болечі жбек тойнать. Кужирав же бұлдарылықе барачилай дарынрақ. Бұл шынзен чунезенже никамықта Ушса бахман теттем кедессене, ушса бахса ыттысене, кадарца бама улдарны. Георгий Федорован аймандарын хирмулгачы романин шитчемеш юлашки пая повежі тезе бынывылызне ковығытра. Прозаик романа петемешле черек өмірі туа жеріна, черебілік шул. Чебаш литературынче кунашкал хайла оркшук. Авторын жанрне педемешле ыдарлы эскестезе баларды. Европа романе бедалыштарзаны на интеллектуалы роман дезе қалмы. Книгере чон болны тепре. Сталинизм тапқырне шагынбек анлын, педемешле хақпаны негама амнақты тел болмары күдіранчен. Балах романзен болчиш, сағырынымыш өзінже сталинизм хақпарда жеріне романзен. Анжақты Георгий Федоров романе был уйрыл задрать, Безенжен, онда тепе уйрымшен шыби, onun порнышы. Пихтер, онюк, мыртык педер тататы нумай сынар углы, чыважын сенгерлі порнышы. Уйрымақ вытырмыш, пенде тоғышы вытырмыш шулзенче лары дұру, шыржып история тебір енжен форум задает. Улька эльменин упраймарым зана Тимижере книгерен тараган романин впечатленет. Олька эльмене пирин прозора Валентина Эльби традиции зенета саган бекешин малабек тойнать. Шагиги роман, и автор на романе зем вырос в литературинче хераром романе, я юраду романе жанрне кашта за интересен. Андихта чуваш автора зем кайлави зенче тарам на ютларах. Албыжы везем пусакрах. Кумул туйма палырдас телешренде везем лапкарах. Урхла калазам везене шунул жанр демешук. Чаваш прозаики зем иги жылда бірре Евразия ширавшизен бірлігі Турция еттереген Кашкыр Махмуджи язелі бәдім тінжері кала өмірді не ғұтшынашы. Тесікре 2020 жылда вешімі жымырды бұлчы. Чаваш тапқырынже Премшвырын или Ивановын дурак кала вежін жонжух.
Черлова Юлзинджен, тогда Надежда Ильина, Борис Чиндыков, Елена Мустаева, Юрий Сан, конкурсыра вырынземишінчі. Тыван литературу сумне, пілдершне, өстерес ішіре библиотека зентюби бызык. Сохрение егибенде вишімі шылданба, наци библиотеки шылдалкры чебуланаган кінеге ятлы конкурс ертерет. Республикан те библиотекинде тыдыржақ кінеге хытлағы зен бірдеші Варгаш литература клубе шрет. Чеваш кінеге издательстве чевай дорожать. Проза бірге қалас болзанаге Борис Чиндыков пұқсағыдырлене иге домла кала бухине баларца вармала юлашки жылзенжері зенден. На вырысла каларына біремш кінеге детелесі икімежі родные берега. Дегенде ұнытым жылда бюджетленчі. Аннотация білдерні дұрық кыларма ондохырмыш шерім біреміш өмірзенжі наци менталитетіне. Этнос аталанывын білдерішлі тапқырызыне сынлаган чилай қалабзіне кіртіне. Кунашкал кужарузем тақшанақ тұхманчыға чываш литературинче. Кенегезен білдеріші шавдері бызык, чываш прозин чилай тестіхне Рашей литературине Рашей контекстіне кеме шулы жулад. Тогда чуваш литературе положа стеген, жахта чувашла бельмень улаган земжит по лайх каларын. Борис Чиндыков, обидне того, что это грундатымыш, и кибинде вон запамаш узинче, тогда век журнал ергелезе бэджем. Ундатик чуваш прозин, поэзин, драматургин тестегезем выросла кужар записи забиратыш. Палах терле земли чиравжезем литературу хыни еврлихне, білдершне урхлары хыланыш. Вазине парлыштыреген генземде бор. Тепрен зем паян чираган чилай автор булдаролгин негізінже өмірхи хақық сілбе қалалсым. Кийл, шемье, анварла, анвалер, шынна есепле, полнужен кашны заманне хақла. Егибенде вуннымыш шузенже шырма впечатленме пучланы арувара, шақ хақық сіне малданах жайлен дөйнет. Вазине утларах чухне пурныжа, вазем утларах чухне пурныжа, объективлы хак помадрышны сезенет. Хура реализм деген булым паян пілдершне шуғатыр демелі. Кетемлетсе қалазан литературын паян вырынебе пілдеріші улжынны. Чирагани де улаган де орхланны. Шак улжынны бен пушламыжы, ширілміш әмірвеші. Ончук чуваш отлығын жеде, педемшіржі жайын жеде литературы икімшле вырынежін нақышлайды. Кунашкаллары дроп Аллах шыржевре ужин узембещикна болны. Таранрах бақсан, обществоға литературна орхла ил үштембе ұлштарма бастарын жүхне. Ют шыржевранын зегенне терле іште фильм зембе, прогуллық роман зембе, терле іште ток-шоу зембе, дада этеде. Литература статусы жишмар, писатель статусы орхланчы. Шавақта, черем біріміш өмірін вуннымыш шөлезенже литературын пілдережі кышт үсме бұшланын дуйнат. Шамрык ырова ырытыстық семзір, едемлі сумақлықсыр үстерме майшуккене, но майже шейтелен онландыш темірлі. Чуралзанақ компьютер бауызы бұрма білеген ұрушын интернет боры бір малды бұрында. Ақырнех шалындағытларақ беждемелі шамрык сембатне шултубас деген чырав жезін. Чында, пәтікре юземрезем кенегене юрадашы. Шак юрадыва образағы варма шыраган зенде, издатель зенде, библиотека школ эштен зенде, сағал марышнемелі, малашнеде. Еттен жын бұзықтал.